Abatura nibajangwa kitongole cy'abachina chine chirombe cy'amabare haruguto orwambara rubaya okuza mutonto aho ibimotoka birukurengo muri 10 birukoraba burizoba kandi iki kisisere omuhanda otireho no kwisa abantu omucucu ekigemeserize abatura okutahwa kesharingo. Abantu tubakiryama omunju omucucu ngutano no kishenje bwe tushaba cyo cyaleta mukashento esaringa twena ngo abantu bitu bafuna obuyinganiza kurenga twafuna enguteyito bakitereza naha business ya hardware abachina nibo kwa mabaro ko abati konkeri izoba twagezaho nito kurwana nk'abantu nagambira abantu bagenzi banje twayesharinga aha twatawe biti batukura batugarukamo meya witu na chairman akansara twakwatanisiza hamwe hati ninde haba impinduka batushikira bamabare omucucu kwikikana kandi batupromisinga ngo umuhanda baza gutebekanisa nira kusima abaturage abo kwetego rwari. Enshongezi zishikirwemu meya Cyabwisho kandi ajumirire abeshitongoreki ahabwo kushisha emihanda no kubabanta gambwaho. Bera abantu kurwaye baketero rwari bakagera mu ntuhe nafize nabo babashikire kandi nyira kuba supportinga umuyobozi wabo. Kureka nyenda nabwo kushaba polisi urkwizana bwo kandi kanga abantu ahabwa compromise y'abacayinege abakubahereza sente ngize bakubera babahereza protection. Robert Muhimbise kurwa mu kitongore ecyaganshiya mu service ashoborire plani eyokora umuhanda ogu cyatwariza kugeza aho no kubakora umuhanda kufitamo amabare kutamo stone base kurango umuhanda gwaguma tugwasisikara so na nebyo twandisha abana abantu tugumisereza tukiniyo plani nyinje zo iziturije gukora teki cyonka twinokora uruguto kuruga aha site yitu ahari bunenero mpaka kusya mbara amakuraga gashakwa Fred Turyakira.